با سلام گرم از پراگ به همه شما دوستان و بینندگان بینیاد گرامی رادیو آزادی، نویدی بومدودی است تقدیم شما در این صبح با خبرهای تازه تاجیکستان و جهان. امروز 16 سپتامبر و ساعت به وقت پراگ 7 صبح است و اکنون رو میارم به خبرها. خبرگزاری اینترفاکس روز 15 سپتامبر با تکیه به منابع آگاهش در نیوتای روسیه اطلاع داد که ممکن است مسکو از ماه اکتبر پرواز هواپیماها را به کشورهای عضو اتحادیه دولت‌های مستقل یا خود اسنگ از سر بگیرد. تاجیکستان عضو این اتحاد است. منبع اینترفاکس گفته است گپ درباره نورسلطان، تاشکند، باکو، یریوان و دیگران می رود. به قول منبع اینترفاکس ممکن است اول پروازهای منتظم بین مسکو و مینسک برقرار شود. پروازهای منتظم یا دومی بین تاجیکستان و روسیه از نیمه ماه مارت به این طرف و با هدف پیشگیری از گسترش کرونا ویروسی نو قطع شده است. تا حال جانب تاجیکستان درباره احتمال از ماه اکتبر آغاز شدن پروازهای دومی بین روسیه و کشورهای دیگری عضو اسنگ چیزی نگفته است، ولی آنها در ماه ایول گفته بودند که با درخواست جانب روسیه در مورد از سرگیری پروازها پاسخ مثبت دادند. صندوق بین‌المللی پول بار دیگر به تاجیکستان توصیه داده است که دو بانک عظیم دچار مشکل تاجیک صادرات بانک و اگرو اینوست بانک را برهم بدهد. در اظهارات رسمی این سازمان که روز 14 سپتامبر نشر شد، این بانک ها نظامساز ولی پرداخت ناپذیر نام برده شدند. تاجیکستان در گذشته تاجپروم بانک و فونوم بانک را مفلس اعلام کرده و برهم داده بود. در اظهارات سازمان مربوط به تاجیکستان آمده است تاثیر پاندمی کرونا ویروس به صحت عامه خوب پیشگیری شد، اما در بخش اقتصاد چند چالش را به میان آورد، از جمله کم شدن انتقال پول مهاجران و مشکلات سودا با شریکان کلیدی. در ادامه سازمان ضرورت حل مشکل کمبود اسعار را ذکر کرده است. در تاجیکستان عین زمان مشکل کمبود دلار به مشاهده می رسد و در نزد بانک‌ها که به یک نفر از $200 بیشتر نمی فروشند نوبت پایی به چشم می رسد. تاجیک صادرات بانک و اگرو اینوست بانک از سال 2015 این جانب دچار بحران شده در بازگردانی پسنداز امانتگزارانشان عاجز ماندند. برنامه آموزش آسیای مرکزی در دانشگاه جورج واشنگتن رهبری حزبی در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی را به مباحثه آنلاین دعوت کرده است. مسئولان برنامه در اعلان رسمی گفتند پرسش و پاسخ با معیدین کبیری روز 16 سپتامبر برگزار و در آن وضعیت حاضره و آینده تاجیکستان بررسی خواهد شد. این مباحثه در آستانه انتخابات پرزیدنتی تاجیکستان صورت می‌گیرد. علاوه بر این کشور با پیامدهای بیماری کرونا ویروسی نو، چالش‌های اقتصادی و اجتماعی روبروست. معیدین کبیری از سال 2015 به این طرف در اروپا پناهنده می باشد. در تاجیکستان او را غایبانه به مدت طولانی زندان محکوم کردند. مقامات کبیری و زیردستانش را برای دست داشتن در حادثه ماه سپتامبر سال 2015 که رسما از آن کوشش تبادلات نام میبرند متهم کردند. خود او بارها این اتهام را رد نموده است. انتخابات پرزیدنتی تاجیکستان روز 11 اکتبر این سال برگزار خواهد شد. در آن 5 نامزد برای دریافت کرسی ریاست جمهوری وارد رقابت شدند. دیروز در قصر سفید در حضور پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ، اسرائیل با بحرین و امارات متحده عرب سازش امضا گذاشتند که احیای روابط میان کشورها را مد نظر دارد. پرزیدنت آمریکا در عرصه انتخابات پرزیدنتی 3 نوامبر می‌خواهد نشان بدهد که سیاست خارجی او در خاورمیانه موفق است. در همین حال روابط آمریکا با ایران، یکی از کشورهای دیگر منطقه خلیج فارس، خیلی سرد است. در این باره گزارش داریم. روز 15 سپتامبر ایران به ایالات متحده آمریکا هشدار داد که به خطای استراتژی راه ندهد. سخنگوی حکومت ایران علی ربیعی گفت که هر خطایی به اصطلاح راهبردی آمریکا با پاسخ قاطع ایران مواجه می شود. قطعاً در صورت هر گونه خطای راهبردی مقاومت ایران پاسخ مناسب خودش رو خواهد داشت. یک روز پیش از این نشست حکومت ایران، پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ در شبکه توییتر نوشت که اگر ایران در فکر گرفتن قصاص کشتار فرمانده ایرانی ژنرال قاسم سلیمانی باشد، با عکس‌العمل 1000 مرتبه قوی‌تر ایالات متحده آمریکا روبرو می شود. قاسم سلیمانی 62 ساله که رهبری نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را بر دوش داشت،
سیوم январи соли равон бо оташи ҳавопаймои бидуни сарнишини амрико дар бағдод кушта шуд. изҳороти Трамп баъд аз он нашр шуд ки нашрияи Политико дар сомонааш навишт ки Эрон ба ҳайси интиқоми марги Сулаймонӣ мехоҳад дӯсти президенти Иёлоти Муттаҳидаи Амрико Лана Марксро ки сафири Амрико дар Африқои Ҷанубӣ таъин шудааст ба қатл расонад. Политико аз эҳтимол дур намедонад ки Эрон бар зидди дигар сиёсатмадорони Иёлоти Муттаҳидаи Амрико низ суиқасд тарҳрезӣ карда бошад. Трамп дар паёмаш навиштааст ки Сулаймонӣ аз он сабаб кушта шуд ки солҳои зиёд бар зидди сарбозони амрикоӣ ҳамлаҳои маргбор раҳандозӣ намуда дар фикри ҳамлаҳои нав буд. вазорати тандурустии тоҷикистон гуфт дар шабона рӯзи гузашта фавти як касро аз коронавируси нав сабт кард. бо ин шумораи умумии ҷонбохтагон аз бемории covid-19 дар тоҷикистон ба 73 нафар расид. дар шабона рӯзи ахир бемории 41 нафари дигар тасдиқ шудааст. вазорат мегӯяд коронавируси нав аз охири моҳи апрел то 15 сентябр ба 9129 кас дар тоҷикистон сироят карда, беш аз 86% беморон шифо ёфтанд. ба иттилои расмӣ ҳоло 110 нафари дигар дар шифохонаҳои тоҷикистон бо аломатҳои бемории covid-19 зери назорати табибон қарор доранд ва муолиҷа мегиранд. бисёре аз мутахассисон мегӯянд омори расмии мақомот миқёси воқеии сирояти беморӣ ба талафотро дар тоҷикистон нишон намедиҳад ва теъдоди беморону фавтидагон бештар аз он аст ки вазорат мегӯяд. дар 2 ҳафтаи ахир нашри хабарҳо дар бораи фавти беморон аз илтиҳоби шуш ва коронавируси нав дар шабакаҳои иҷтимоӣ низ афзудааст, аммо мақомот ба дурустии омори расмӣ пойфишорӣ доранд. мақомоти покистон аз қочоқи миқдори бузурги ҳашиш ба Яман ва кишварҳои халиҷи Форс ҷилавгирӣ карда, ҳамроҳ бо ҳашиш 8 нафар боздор шуданд. тафсилотро дар гузориши навбатӣ тамошо кунед. рӯзи 14 сентябр дар як амалиёти муштараки хадамоти гумрук ва нирӯҳои ҳомии соҳилҳои Покистон наздик ба 2700 килограмм ҳашиш мусодира гашта 8 нафар ба ҳабс гирифта шуданд. таваҷҷӯҳи афсарони ҳифзи ҳуқуқу тартиботро як қаиқе ба худ ҷалб кард ки саъй дошт дар миёни қаиқҳои моҳидорон пинҳон шавад. вақти афсарон наздик шуданд, қочоқчиён қаиқро оташ зада худро ба об партофтанд. қаиқ ғарқ шуд, вале бастаҳои ҳашиш дар рӯи об монданд. раҳбари агентии ҳифзи соҳилҳои Покистон ҳодисаро шарҳ дод. умуман мо аз об 8 қочоқчӣ ва наздики 2700 килограмм ҳашишро берун кардем. маблағи маводи мусодирашуда ба 820 миллион рупияи покистонӣ ва ё 5 миллион доллари амрико баробар аст. ба гуфти хадамоти гумрук, маводи мухаддир дар Афғонистон истеҳсол шуда мебоист ба Яман ва кишварҳои халиҷи Форс интиқол ёбад. салом, агар хату хабар мехоҳед мо дорем. навиди бомдодӣ, сархати хабарҳо, ахбори тоҷикистон ва ҷаҳон, гузоришҳо ва таҳлилҳо. чӣ мегузарад ва чаро? донистан фаҳмидан аст. замима ё апи моро бигиред. ва бинандагони азиз, қабл аз он ки ба қурби асъори хориҷиро биёрам, ёдовар мешавам ки интизор меравад ин соатҳои наздик парвозҳои чартерӣ ба самти русия ба тоҷикистон ва ё баръакс маълум шавад, чун дирӯз аллакай ҷадвале ки пешакӣ ҳамоҳанг шуда буд ба охир расид ва агар хабари наве дар ин замина шуд ва ҳар хабаре ки вобаста ба парвозу марз буд, мо ҳатман дар суҳбатҳои баъдӣ барои шумо дар ин бора хоҳем гуфт, вале то ин соат ягон навгониро дар даст надорем. бонки миллии тоҷикистон барои имрӯз 16 сентябр қурби асъори хориҷиро ин гуна таъин кардааст: $1 10 сомониву 32 дирам, €1 12 сомониву 23 дирам арзиш дорад. 1000 рубли русӣ бошад расо 137 сомонӣ муқаррар гардааст ки нисбати дирӯз 30 дирам бештар аст. хуб бинандагони азиз, ин чанд хабари тозае буд ки ман хостам дар ин субҳи барвақт барои шумо бирасонам. бо хабарҳои бештар аз ин 3 соат пас шуморо дар ҳамин ҷо мунтазирам. рӯзи хуб дошта бошед. ташаккур ки бо мо ҳастед ва сипос.